Riperile amkela eka ngula ya vutivi vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha hi burisana ni mutivi wa politiki Prince Mashele mayelana ni kusuka ka Floyd Shivambu eka vandla ra EFF. Riperile kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi estudio hi na mutivi wa politiki Prince Mashele. Mr. Mashele, amukela eka ngula ya vutivi. Ni khensa ku rambiwa na ku pfuxela i valangute makaya. Inkomu. Mr. Mashele, a hi sunguleni nyimpi ya tipolitiki exikarhi ka Julius Malema na Floyd Shivambu i nyimpi leyi a mi hi langutele ku yi nga pfuka yi humelerile? Well, a ni nga yi langutelanga ku yi nga pfuka yi humelerile. Loko ndo nda swi tiva swa ku a yi ta humelela ni ta va ndi hemba mavunwa hi mhaka vanhu lava ni tshami na vona. Hambi swi ri tano a hi nyimpi leyi yi nga ni hlamarisa loko ndi twa ku va lwile and Floyd se i tshika i membership ya ka EFF. Yini lexi nga endla ni nga hlamali na i mhaka ku i malembe nyana ni landzela mhaka tipolitiki nda swi tiva ku swilo swa so swa humelela. Yima ndi mi nyika xikombiso. A hi sunguleni i tiko leri nga le kusuhi na Afrika-Dzonga, Zimbabwe. Ku na khale ka President Robert Mugabe na Emmerson Mnangagwa. Vanhu lava i vanhu lava nga hlangana khotsweni va tlhela va ya lwa nyimpi ya ntshunxeko malembe va ri hlatini va ri vanghani va ri so. I ku heteleni va lwile va lwa leswa swa ku va lava ni ku dlayana. Mnangagwa a boheka ku famba a baleka na vusiku hi milenge a nghena Mozambique hi mhaka ku Mugabe la ku mu dlaya. Munghana wa yena wa tipolitiki wa khale a hi vuyeni la kaya. Thabo Mbeki na Jacob Zuma i vanhu lava a va ri swin'we ka nyimpi ya ntshunxeko va ri exile va ri kusuhi na kusuhi. I ku heteleni va lwile ha yi tiva nyimpi ya vona va nga ha lavi ni ku vonana. A hi yeneni ka tipolitiki ta mavandla ka COP Mbazima Shilowa na Musiwa Likota va lwe va nga ha lavi ni ku vonana. So a swi ni hlamarisanga hi mhaka ku swilo leswi swa humelela hi swi vonile malembe ndzhaku swi humelela hambileswi a hi nga swi tivi mara a swi hlamarisi swa humelela swilo swa so. And loko vanhu va lwile hi ndlela liya ku va na swo karhi. One, va vengana ku fana na leswi a va rhandzisana xiswona khale. And Malema na Floyd se swa tikomba ku i mati na oyila. I yini xi va lwisaka? Lexi va lwisaka i mhaka ku loko mi ri vanghana mi tlhela mu ri vanhu va tipolitiki lava mi tirhaka swin'we ku na leswi mi nga swi langutela ka vuxaka bya n'wina. One, ku na loyi a nga lonkulu hi mhaka ya position ku nga Malema president, loyi un'wana i xandla xa president. President i langutela swa ku xandla xa yena xi ta mi seketela va ze va nghena sirheni. A nga languteli ku siku rin'wana xandla lexi xi nga tshuka nkarhi wun'wana xi navele ku xi teka i position ya yena. Kasi na loyi wa xandla swa karhalisa ku va xandla vutomi bya wena hinkwabyo. Nkarhi wun'wanyana loko u tshamile lawa wa tivutisa kasi why mehe ni nga tshami la ka position ya le henhla. So Floyd swi nga va swi n'wi telile leswi kwala ndleleni ku i khale ku na ku tlula 10 ya malembe a ri ri xandla kasi malembe ya mehe ku va ndi va mehe loyi ni nga ta va president ma ta fika rini. So sweswo loko se va sungula ku swi vona ku lowun'wana a nga va hleketa hi ndlela ya kutani ku sungula ku va ku nga ha na ku vona kan'we. Xa vumbirhi a swi tiva swa ku nyimpi leyi ya vona yi fambelana na leswi a va swi langutelile ka mfumo lowa nhlengelo Government of National Unity. Va ve na ku vona ka ku hambana and va vulavula na vanhu va hambana ka ANC. Leswi swi endle leswaku nyimpi ya vona yi anama so va nga ha voni hi ndlela yin'we. Xa ku hetelela Floyd wa swi tiva swa ku Julius tirha njhani. Julius loko o ze a twa a nga ha ku tshembi kahle and a lava ku ku humesa ka EFF u ta famba wa swi lava kumbe wa swi lava and na maendlelo ya yena a hi wa ku sungula Floyd ku huma laya ku na Gadi loyi a ri secretary wa ku sungula i kwini namuntlha i humesiwe i Julius. Ku na Mncithama loyi a ri kokwala i kwini namuntlha va tele lava Julius a nga va humesa na Dalimpofu by the way a ri chairperson i humese hi Julius. Julius loko a nga ha ku lavita ku humesa Floyd a hleketa ku Julius i ta mu humesa ka conference leyi i taka. So a ku swa antswa a famba loko a famba
ala ku tsekatsekisa na party ku nga party ya EFF. So hi swona leswi nga endla swa ku Floyd a ta huma ku a tsekatsekisa Julius ene intiyiso i mtsekatsekisile Julius a ka ha ri yena Julius lowa wa arrogant hambona swa ku wa tsekatseka. Mara ku nga va yini lexi nga endla ku xiboho lexi a xi teka sweswi? I calculated kuna conference hi December ene i va vonile vanhu va ya ka conference loko Julius o ka a nga ku support a wu nge win. Julius a nga ha mu support ka Floyd ku ya la ka conference leyi hambileswi a nga swi humeseleki erivaleni mara ha swi tiva ku Julius a nga ha mu support ku Floyd a vuya a va deputy ene loko Floyd o yima a ku ita wina conference le conference a nga ta hluriwa a nga ta vuya hi va vonile lava Julius a nga va support a va ha vuyanga so a vona ku va a sivela tingana ta ku aya loser ka conference swinqono a huma conference nga se fika leswi swi ta mu nyika na matimba ku van'wanyana hala handle va tipolitiki va ha mu lava mara loko se over a luzile se a ku ila ku va join va ta mu vona okay munhu loyi i ta ka hema ku i luzile mara loko o huma a nga luzanga position u ha na matimba na ntikelo hi xona lexi nga endla swa ku timing ya yi va hi ndlela leyi. A hi langutiseni loko Julius a vulavula emasunguleni ya vhiki u fananisi kusuka ka Floyd aka vandla ra EFF tanihi nhlaselo aka vandla ra EFF ivi a kombela varhangeri lavan'wanyana ku va va suku yima va sirhelela vandla mbona onge swi nga va swi vula yini sweswo? I ku sunguleni ka yena a nga endlisanga tani i te ku famba ka Floyd EFF yi lahlekeriwe ngopfu ku sunguleni mta tsundzuka hi wa vumune a tlhela a endla a vula swilo swin'wana leswi a hi tshama swi vona a ku i byele Floyd ku nkarhi wun'wana wun'wana loko a lava ku vuya a vuyi hambileswi vumbiwa bya EFF a byi pfumeli i xa ku sungula ka xiendla iye a ya cinca mihleketo endzhaku ka va 3 days la sa nga sungula ku hlasela Floyd why i ku sunguleni a ringesa ku i valandzeri va Floyd a ba mati tingonyeti tlhela va nga hlundzuki ngopfu ene a nga ri shoku xana i vangani vanhu lava va landzelaka Floyd na mphakati tiko ri ta ku yini so that's why a vulavule hi ndlela ya ku ya xinghana mara ite ku ndzhaku ka masiku a swi vona ku na mavarivari lama nga kola tikweni man'wani mari i rengu leri ra ye Julius na Floyd ku va EFF yi nga ha vi kona va ya joina MK a swi vona ku loko o maintaina i mhaka ya vunghana Floyd vanhu va ta tshemba sweswo so swin'wana a cinca a kombisa ku hlundzuka ku va i timembara ta EFF na valandzeri va nga voni onge i party ya vona yi le ku feni yi ya joina MK hi yo mhaka a ze a cincile ka masiku manharhu lama nga landzelaka a chava ku va nga hlundzuka valandzeri va tlhela va hlekela swa okay swi ngo laha ku na rengu between Floyd na murhangeri ku nga Julius va lava ku teka vandla leri va ri yisaka ka MK so a ringesa ku vanhu va kota ku swi vona ngopfungopfu valandzeri ku a yi ka MK Floyd i fambe a ri 1 i vandla ra hasele so hi leswi a endla so mara i endle xihoxo ite loko a vulavula a ri murhangeri loyi a kombaka ku hlundzuka a nga ri murhangeri loyi a kombaka ku i lava ku kucetela timembara ku titwisisa ku ye i yime kwini so lexi a nga xi endla a nga kucetelanga timembara ku va ti kota ku vona side ra ye i chavise timembara so vurhangeri bya ye i bya ku chavisa ene ka mafambiselo na mfumo wa xidemokirasi loko u chavisa vanhu u nge va chavisi ku ya kule va ta hetla va swi vona swa ku hayi mani kasi hi chava yini kasi a ku ri a fanekele a kote ku a va kucetela xa ku hetela hi lexi ku i yini lexi Floyd a nga fambela xona na namuntlha na loyi valandzeri va EFF va swi tivi hi mhaka ite i vulavule na Floyd a nga mu byelanga so xivutiso lexi kahle i yini lexi Floyd a nga xi sukela laha valandzeri va ha ri na xona a xi hlamulekanga so doubt ya ha ri koka valandzeri va EFF so hi marito man'wana i vandla ra EFF a ra ha tiyanga ene a ra ha hlangananga ku fana na leswi a ri xiswona before Floyd a suka xiboho xa ku va Floyd a suka mbona ku ri xiboho lexi a nga xi teka hi siku rin'we kumbe a ku ri khale a kha a kunguhata ku suka eka vandla ra EFF? A nga kona munhu loyi a nga ta ku loko a pfuka na mixo a teka xiboho xa ku taniya a swi endlekisi swona munhu swi famba nkarhi wa ku leha ku va na xan'wanchumu lexi nga mu tsakiseki
ku tlhela ku va na xin'wana na lembe kumbe malembe ma nga va ri ko Floyd a ri karhi a karhatiwa hi swo karhi laha ndzeni ka pati ka vandla ene leswi swa ku i ntiyiso hi leswi loko va ta tlangela i lembe ra vukhume a ku na i dina la Malema a nga vulavula marito man'wanyana ku vuye ku va na mbulavulo hi wona a ku na vanhu lava mpfukelaka la ndzeni ene ina tihanyi loko va mpfukela vanhu i dila na vo hi tihanyi ene vanhu va ku tala ku katsa na mehe va swi teke swa ku a vulavula hi Floyd hi nkarhi woluwa i lembe ra ku hela loko a vulavula i mhaka leyi and Floyd a nga tsakanga nkarhi wa ku leha so i xiboho lexi a nga xi tekanga hi siku rin'we i xi teke endzhaku ka nkarhi ku va a nga tsakisiwanga la ndzeni ka phati ya yena. Okay, Mr. Mashele, mo khomisa sweswo hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni inkomu. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka mhaka ya ku tshika ka Floyd Shivambu eka vandla ra EFF hi ri karhi hi burisana ni mutivi wa tipolitiki Prince Mashele. Mr. Mashele, a hi tlheleleni aka mbulavulo wa Julius Malema loko a hlamusela ku u langutela vanhu va ku tala ngopfu ku tshika ivi a nga boxi na mavito ya varhangeri lava a hleketelela ku navo va nga famba va ka vandla ra MK mbona onge i va mani varhangeri lava na ku hikokwalaho ka yini Julius a nga lavi ku boxa mavito ya varhangeri lava? Well, swa tika ku nga va vula hi mavito hi mhaka ku vanhu lava a va tshama va yima etikweni va vula ku hi ta famba so na ye loko a ku i hleketa ku va ta famba a nga va tivi hinkwavo ka vona u hleketelela ku a nga swi tivi swa ku Floyd a nga va a vulavula na mani xa ku sungula. Number 2, loko a ze a swi vula hi ndlela liya a ringesa ku va a chavisa lava va kalaka va nga ri sure la ndzeni ku va chuha va endla either 2 ya swilo. 1, va hatla va famba hi mhaka wa swi tiva ku loko va nga hatli va famba va ta tsekatsekisa vandla nkarhi wo leha or va vhela va nga fambi va tshama hi leswi a ringesa ku endla swo hayi ku wa va tiva hinkwavo ka vona a nge va tivi because hambi hi Floyd hi byerile a nga swi tivi swa ku Floyd yi ta famba swi n'wi hlamarisile loko a nga swi tivi ku Floyd yi ta famba ku ri i munghana wa yena loyi a va tshembane ngopfu i hi byerile ku a siya na Floyd glass ya mati loko a ya a tiroom swi ngo lava n'wana a nge va tivi so loko wo ndi kumbetela ku vulavuriwa hi Mbuyiseni Ndlozi xikombiso lexi endlaka va vulavula hi Mbuyiseni Ndlozi i ku Mbuyiseni Ndlozi ina history ina matimu na Floyd a va dyondza swin'we University ya le Wits. Floyd na Ndlozi i vanhu lava va na history yo leha so hambi hi ye Malema loko a vulavula wa hleketela ku Ndlozi a nga tshuka a lave ku famba hi mhaka ya matimu yo lama ku vanhu lavo va tiva swa ku va le kusuhi na kusuhi mara a nga kona munhu loyi a nga sure xa ku hetelela hi mhaka ya Ndlozi a swi olovi swa a nga famba 1 le ka MK a nge vi sure ku va ta n'wi nyika i position ya kahle number 2 a nga na vumundzuku bya kahle bya ntirho Ndlozi hala handle hi mhaka ku a nga tshama a tirha handle ka ku va a va murhangeri wa tipolitiki so a nga kona loyi a nga ta n'wi thola ku i ta tirha yini a nga tivi ku tirha so i chuhile hambi hi yeku loko o tshika laha ka EFF swa endleka a nga ha vi na muholo ene mhaka ya muholo ya karhata phela hi mhaka loko hela n'hweti u fanele u ya xava swakudya u sapota na vana va wena so hi ku vona ka mehe a nga tshuka a nga fambanga a timiyelela kwalaho ku va a kota ku hola ene va hola mali ya ku saseka le palamende. Mr. Mashele, a hi langutiseni vuseve lebyi a byi ri kona exikarhi ka Floyd na Julius byi fele makumu kumbe byi nga ha tshika byi pfuka siku rin'wana? I mhaka ya munghani i mhaka ya sensitive ngopfu loko wo hleketa swa ku munghana wa wena i ku xengile se a wu nge he vuyi vunghana lebyi hambi wo ringesa a byi nge he fani na bya tolo hi mhaka ku loko u ri na munghana wa mtshemba ene u hleketa ku i munhu loyi a nga ku sirhelelaka hinkwawo nkarhi loko moze mu hleketelana swa ku mu xenganile mu tlhela mi rhukana
ka public u swi swa ku munghana byelile byi nge pfuki byi ve kona loko mo ringesa byi nge he maki kahle Floyd na Julius va hambanile makumu a nda ha voni ku vunghana lebyi byi nga ha vuya hi mhaka ku tshembana lokuya se ku file lexi va nga teka va nga ximaki a va nge hi byeli swilo swa xihundla ngopfungopfu swilo swa vukungundzwana leswi va nga swi endla swin'we why hi mhaka wun'we loko o hi byela ku a hi nge Julius a hi byela swa vukungundzwana swi nga endla hi Floyd na Floyd a hi byela leswi Julius a nga swi endla and va swi tiva ku loko va endla tani swilo leswi nga va nghenisa enghozini hi vambirhi ka vona so va ta miyela va nga hi byeli ti-details teteto mara vuxaka bya vona byi nge he pfuki a hi langutiseni aka vandla ra EFF kusuka ka Floyd swi vula yini aka rona swi na switandzhaku leswikulu ngopfu Floyd na Julius i vanhu lava va nga sungula va ri vambirhi i vandla leri lavan'wani va te ndzhaku hinkwavo ka vona loko va sungula vanhu lava a vo hlongoriwa ka ANC Youth League a swi tiva matimu lawa so hi vambirhi ka vona va na vuswikoti bya ku hambana ende va swi tiva Julius i munhu loyi a nga na nomo lowukulu na ririmi ra ku leha leri kotaka ku vulavula swilo swin'wana na swin'wanyana hi sweswo a nga na ntanga Floyd i ngqondongqondo i munhu loyi a nga nghena xikolo a kotaka ku plana na ku tsala so vanhu lava ri vambirhi a va endla swa ku i nhlangano lowa vo wu tiya loko loyi a swi hlwerile Floyd hi byongo bya ku dyondza loyi a famba a yima xitejini a rasa hi ku na nomo lowukulu sweswi byongo byi fambile ku yo sala nomo so loko ku fanele ku planiwa sweswi ku ta va na problem la ka EFF mhaka a nga ha ri kona munhu loyi a nga ta kota ku nghena laya ka xiyimo lexa xa Floyd ngopfungopfu loko hi langusa matimu ya ku vanhu lava va vuya va ri vambirhi xa ku hetelela hi leswi loko murhangeri a na munhu loyi a nga mi tshemba ku tlula hinkwavo munhu loyi a famba murhangeri i sala a nga ha tiyanga Julius a nga ha tiyanga ka EFF hi mhaka a nge he tshembi munhu ka vanhu lava nga sala laha a hi vona vanhu lava a nga sungula na vo munhu loyi a nga sungula na ye i fambile ku nga ri khale aka nhlawulo vandla ra EFF ri tirhele ehansi sweswi un'wana wa vatumbuluxi a suka vona onge xiyimo lexi vula yini aka vandla leri ene vanhu vo tala loko ni vula leswi a va ni tekeli nhlokweni but ni ta swi vula na ndlela ndzi na ku vula swilo swi nga si endleka swi endleka khale ndi te loko hi tsale buku na munghana na professor Qobo hi tsale hi 2014 hi ku ANC yi wile yi ta luza ti-election hi 2024 vana va ku hi dzaha hi mbangi malembe ya kona famba u ya cheka buku ya yena hi 2024 ANC yi luze ti-elections hi leswi EFF leswi i ku faka EFF leyi nyika malembe at least ya 10 ku va ya exista yi ri nyana leyi i strong yi file a yi kona organization na yin'we leyi nga va koho yi nga tumbuluka ndzhaku ka 1994 famba u cheka hinkwato ta tipolitiki leyi nga contesta ti-elections yi kuma mbuyelo wo karhi yi tlhela ya contesta yi luza yi ta hansi yi tlhela yi kula futhi a yi kona na yin'we hinkwato ka ti u nga famba u cheka a yi kona EFF ku va yi ya hansi sweswi yi nge he pfuki yi ya henhla yi to vhela yi ya hansi so hi 2029 yi ta kuma tivhoti ta le hansi ka leti nga ti kuma ta 9% sweswi yi ta va na luck loko yo toucha 5% hi 2033 swi herile yo 2034 swi herile hi yo a ka ha na ku ya henhla leswi swi apply na le ka ANC yi kume 40% sweswi ni viti endzhaku ka 2029 ANC yi nge yi kumi 40% ya hansi swi herile hi yo okay Mr. Mashele mo yi khoma kwalani hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni hi tlhela hi mi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi burisanaka ni mutivi wa tipolitiki Prince Mashele mayelana na ku tshika ka Floyd Shivambu eka vandla ra EFF. Mr. Mashele, i yini swi nga kona aka MK leswi nga endla ku Floyd a suka ka vandla ra EFF a tsutsumela kona? Loko u langusa vandla ra MK u langusa varhangeri va rona lava nga le henhla le swi ta ku tikela ku kuma wun'we loyi a kalaka a nga na milandzu
kusukisela ka president ku ya fikela le hansi va langutsi wun'we hi wun'we ta va kuma hinkwavo ka va na milandzu leyi nga va yimela van'wanyana va khomiwile va fane va ya court na president wa vo Jacob Zuma nghena court wa huma na Floyd ina milandzu leyi nga muyimela ya VBS va swi tiva swi le rivaleni sweswo so loko u ta suka ka EFF na u swi tiva swa ku na milandzu u ya kwini u nge yi ka vandla ra vakhongeri u ya ka vandla ra vanhu lava va nga na tinkinga ta ku fana ni ta wena hi mhaka ku loko se mu ri tele laya mi ta kota ku va mu vulavula ku xana mi nga endla njhani ku mi nga ngheni jele xa ku sungula xexexo number 2 MK i vandla leri loko u langusa ka mavandla vanhu va ntima hi roho ra vumbirhi ku kula loko munhu a hleketa ku i lava ku va na vumundzuku bya tipolitiki ene a langusa ku ANC ile ku weni i ya kwini na i ya ka vandla leri a vonaka ngi hi roho leri ra vumbirhi ra vantima ra hi ku kula ri ta ya henhla so hi marito man'wana ri na vumundzuku xa vumbirhi xa xexe xa vunharhu i MK a yi na yena munhu wa mabyongo ya ku fana na Floyd ngopfungopfu wa ku kota ku tsala tipolisi hi mhaka ku va mu tiva ku leswi a endla swihala ka EFF ene a va na tipolisi so va hleketa ku Floyd a nga va pfuna ku va a tsalatsala i tipolisi ta vandla leri ku i rintshwa ene naye wa swi vona swa ku ku na gap yoleyo va nga tshuka va mu nyike xitulu xexexo hi ku vona ka me va ta mu nyika lexi va kala va nga xi endleki lexi va nge mu nyiki i position leyi nga ta endla swa ku a humelela vanhwini a va na matimba yo tala why i muchangani MK i vandla ra Mazulu a ku laveki tumbelelana hi rona i ti headquarters ta MK i yindlo ya Zuma inkandla loko u ya ka party i ti headquarters u fanekele u ya nkandla mugangeni ko ti headquarters number 1 i president elwe secretary imzulu hinkwavo loko u va langusa murhangeri wa le parliament imzulu so yeah Mr. Mashele Kensi swinene nkarhi wa n'wina hi fike makumu ka nongonoko wa ngula ya vutivi loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela eka Facebook na Twitter hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC kumbe mi hi emailela eka ngula@sabc.co.za riperile Ungarilisa tu wa mina, inawe ya mundu